Okay, kita masih lagi cari miding. So, kita bawa balik. Untuk kita sayur. Masak sayur. Sayur original. Fresh dari hutan. Mau atau tak mau saja cari. Sayur memang sedia ada. Jalan Pen Borneo Highway. Dekat saja. Campur ni sayur ni. Paku pakis. Sayur ni masa rebus saja pun sebab dia masih fresh pun memang sedap. Tak ada racun. Semua asli, original. Okay guys, stay tune. Jangan lupa subscribe, share and follow channel saya, Jeffrey Official. Thank you.